Ka ala whalai atu hanei ha tau tōlua tau wala tāla tutupu ke lata ia moe awhiawhi nei. Whakamua ke he whanoanga whakahiku he whano ke pule he ahatulotu whaita puka mali kua tuku atu ai he lilifu palimia e taha kupu pulanga mahuinga ke whakangahua e ko misi haka haka he tohi whakawe. He whano ke pule ke ngahua ai ke huhui e tohi whakawe ha niwe. Mai ke tūtala mo e lilifu palimia ko Dalton Tangilangi e he osi e whano. Koe waha kua whokata tōgi ai ke lata mai whakatoro mai ki anga he mutu nei. Mai hana a taunga hua. Manako hoki au ke prakese mui mai he whakamanatu anga ia ke he tauririfu I loto he whono ke pole. Koe tuanga he ke pole, koe tuanga he tangata ne tause ke he taumata potu whono. So ke haia e ngā hua na kua lango ki lunga, ke tautu tuanga mahuinga ia, si whia whia e longa nea nei, kua manaki alau tolu ke kauwhamata ki ngā hua ua ki he whalota uhiki ki anga. Ai mua atu anō noanga he komisi, haia I domena ki hiki ne mukamuka ki hiki, haia I a wharu ne tōna kai mukamuka ki mahane tau whautu tālanga. Talahau mai e palimia koe whalua tau mena kua lata ke huhui, po ke ono ke huhui, ha koe tau waha kua hoku ki ai, tūnga e matahingoa he takitaki he motu, ke hiki mai he palimia, ke he Prime Minister. Sipi hea whoki ke malikisi hake, po ke ono ke malikisi hake, e numela he tau ikipule ke he whano kapeneta. Kai pehea ia, koe mena mahuinga lahi ke maua e mga aho ke whakatūtala ai mo tau tangata he motu ke langona halau tūlua tau manatu hangau ia ke he tau amanakianga ke huhui mo whakafuou e whalu a wala he tuhi whakawe ha niwe. Ke te tangata tūlu he motu, kum tūlu ni wili, a mau tūlu ke ngā hua mahu tūlu. Si ka o atu ai e takitaki mai komisi ke mahani tau patutalaanga mai tau maanga ko ke hea ke tau whonu si o mai. Ha koe mangaho ha mtoro ia, wa e ke fōke mtoro ke tunga ni, e te tangata ni whiwhiri mtoro, whonu o roa ke he matawhautu whonu tohi. So koa pehe ka haipa ke sanga ia, koe ta taini te lau tōru, mō te lau tōru e tonu hianga, tunga ni a mtoro ni whiwhiri lau tōru ki laro kō ke tau patutalaanga. I lo ai fōki koe e la ia ko langona e takitaki he motu, kua tūkua e taha e kupu pulanga ki loto he whono ke pule, mo e kua talia kia e tokalanga he tau e ke pule. Ke whakangahua e ko misi haka haka tohi whakawe, ka liliu ka mata e tau ngahua, he ka osi e tau whiawhia ki lisimasi mo e tau fōu. Kua tali ai he matakau Telecom Niue e tau huhu, ko langona ai ke he whono ke pule he whaita pui ka mole mai he lilifu e ke pule motu ko Richard Hipper. Hangau ia ke he tau puhalanga hua, he pisinisi he whakatu whono ko Telecom Niue. Kai manako a Telecom Niue ke whakamama whoki, hangau ia ke he whalo tau numela tupe, ko langona ai ke he whono ke pule he whaita puka mole. Whamua koe manako ke whakahako e numela ni, koe taha miliona ne mua mai whakatu whono, koe rata mo e ngahua he manatua, na kai ke rata mo Telecom. Ka koe tupe ne mua mai he whakatu whono ke rata mo Telecom, koe vorua e awhi, nā kai koe taha miliona tunga ne whakailoa mai he tahe tō lirifu ke he whono ke puri he mahako mole. Talahau mai e takitaki he matakau Telecom Niue ko Brett Collier, ko e whai tupe whoki ne manako e whakatu whono ke fuakiangi ki he matakau Telecom he tamu ngaho kua mole. Kai nā kai talia e lau tolu, manatu lau tolu ke toka ke lang matai e wholo tau ngahua he whakatu whono ke puipuianga he ngangao COVID hong flu mahiva. Ke lata mo e māmaanga he tau tangata he motu pihea ia, koe kawe manatua, koe koloa he whakatu whono Niue. Ko Telecom Niue, ko whiwhilia i he whakatu whono ke heke mo Project Manager ke he tau whakaholoanga ia. Ko e tau huhu whoki ko langona ke he whono ke pule hangau ia ke he whakaholoanga 4G, ko a whai tau, kai nā kai la katoa toa ia, poke ngā hua mitaki ke he motu katoa. Mai longa he whai ngā hua, e tole kua nei, hei ne whai ngā hua ngai mo tōru, ke whakamitaki me whakahomo atu ki mua e matanga hua nei mo tōru. Mama me mai longa i tō manatu kua whakisi, kai kua whitai ni he whangahua ke e whahi ngahua, ke ngahua tu kei, tunga ni he tau wharumutu, nā kai katoa toa usi e 4G ke tau mtakau, si kua mai longa e motoru me hanei ni whai ngahua hua ke,
me lari whakalahi whahinga hua ke tau se nei ki ngā hua mataki ke lata me tō tangata he mutu. Taha he tau huhu ne tokalonga fōki tō tangata kua manaku kei loa, hanga wia ke tau pele o awhi longa ne kua whakatau e Telecom Niue, ko e tau tulaki sipihia mo i whaola tau awhi mamafa. Ko tala mai ai, ko e tau koloa osi nei, maua mai ke taha whakatokaanga ngā hua project, kua whakatupe ai he whakatuwhano New Zealand ke he tolu miliona tā lā ki lalo hifo he Ministry of Foreign Affairs and Trade, MFAT. Ko e ua e project nei ne ngā hua ki ai e whahinga hua, ne kua ngā hoa aloa i mo MFAT, ko e project whamua, ko e whakafou osi he tō koloa ki umputa, mo e network ke he whaktofon, a kua tua i lahi ke he māho nei mo e nā kai hangahanga mitaki, ke lata i mo e whaktofon, si kua whakatutala i mo MFAT, so kua moa tu munui nei a ke whakafou tō koloa nei, ka eke kua whakangahu e tō koloa nei ke he tau fōu, ko Niue ni e mutu whamua i Pasifika ke tau sepihia. Ko e ngahua ke ua, ko e fiber cable ke ua, ke whanowhiko he mutu. Ko e koloa nei ke whaangai ke lata mo i tō koloa fōu no kua tuku, mo e whai lamatai anga whoki ke lata mo e ke polo manatua no kua amanaki ke whakangahua ke he tau fōu. Ko e huhu hanga o ia ke he tolu mfuluma hiva e awheta la, kua whakamole ai ke totongi ke whakamea ki taha he tau awhi mamafa, Ditch Witch Digger, ko talahau e ngutu wungahau ha Telecom Niue, ko e muitua lau tolu ke he tau hata kianga he ofisa pui moko he whakatuwhono Niue. Ko e mangaho ne whakatutala i ke lata mo e tō koloa nei, kua whailoa mai ai he whahi ngofonua mo e whahi quarantine, ko e koloa nei kua masi ke tautu ki fisi, ke whamea tō tamai e ke motu, haka koloa tamai i Australia, ka e hamotola a muianga mo e hamotola whailoanga ne mō mai ai he matakau MPI ha Nusila, nā kai meke a lotoru ke mo e nā kai liwa lotoru tau se pihia whoki e tau koloa pihia ki Nusila ni he maho nei, ha koe ngaho makaliri whoki ia ki a Nusila he maho ia, mo e nā kai meka lautoru ke tausi, mo kua tua i whoki e pala nei he whailoa me e lautoru ke lata me tō whameang he tō koloa nei, koe nei a kua tautua i ki fisi, mo e whamea ki fisi mo e taulahi pihi e tō tongi ke lata i me whamea he koloa nei. Talahau mai e takitaki ko Brett Collier, ko e tau koloa mamafa nei, ko mahuinga lahi ke he tau whakaholoanga kua manaki ki ai he tau fōu, ko e mena ia kua whakatau mai baua ki e tau koloa nei ki lalo hifo he tau tupe 3 miliona mai he whakatuwhono New Zealand. Kua whamoli ai he palemia ko Tangilangi e hana whiawhia ko talia ai he whakatuwhono New Zealand, mo atu ki he palemia ha New Zealand ko Lilifu ko Jacinda Ardern, ke kamata e tau whakatokaanga ke o atu e tau pasesi ha Niue ki New Zealand, kai nā kai nonofo pui. Lahi whiawhia ke tau whatutalanga ia ha kua mai longa whoki lau tōru e lewa e tau manako e whakakesi atu kia tau tōru o atu ai ki New Zealand ke ua potoia tau tōru ke he puianga ke ua whaitau ka atu tau tōru ki New Zealand si whaui au ha kua whai horo ki mua e whatokanga ia ke maho tonu nei. Ua ia ke ua ka atu tau tōru ki New Zealand, meka tau tōru ke hoko atu si o ke tau kaina. Kai ai watu ke tau kaina ne pui ke hongo fu mawhae tau aho. E haia e ka kano oho. Kai mau ngai ha tau tōru. Nei hike ha tau tōru. Talahau e palemia ko kamata ngahua ki ai tau ofisa he tau motu ne ua, ke kamata e tau whakatokaanga nei mo e ono atu ki he mahina fōu, po ke mahina whepuali he tau fōu. Kai maungaia ni e tau tangata whenonga mai New Zealand ki Niue, ke no nofo ki tau puipuianga, ko e hongo fulma whae tau aho ka o mai ai ki Niue. Tō liu ono ki tau ngāhui mua, ka whai hikianga ki he tau whakatokaanga ia, ka manako mo e talia kia i a Niue. Ko e aho tūlonto he whahe tapu ka mole ne whakahoko ai taha whono hanga o ia ke he tau whakaholoanga ke lata mo e tau tangata ngahua tonga, mo e tau ofisa mai he whahe malolo sino, mo e tau whahe ngahua mai tau katowhia o whenonga he motu.
I loa ai kua tupe e tau tangata ngā hua tonga, hā koe amana ki anga ki ngā hua ke he wakatonga Island Chief. Ne tau whia i ke motuku fisi, he tau whahitapu e kua mole, hā kua tuko ua e tau tangata ngā hua ke he wakatonga ia, kua moa ai hinga ngā o COVID hongfuluma hiva. Kai talahau mai e matapatu ofisa he kautaha Madsons i Hawaii, kua whita i tau sivianga he tau tangata ngā hua toko hongufulu, ne nā kai maua he ngā ngāo nei he tause. Langa ono i tau sivianga nei ki he motuku fisi, tō whakatā lau tōlu me wakatonga ke toka i motuku fisi. Koe pongi aho nei ne maua ai taha whakailoanga mai he whakatuwhono, ki e whakamaama ke lata mo i loanga he tau tangata osi he motu. E tau whakatokaanga ko tau osi ai ke he tau motuku fisi sa moa mo Nisilani ke he wakatonga nei koe Island Chief, mo i tau tangata ngā hua tonga ke i loa mo i mahino, nā kai whai i lau tōlu ia ko maua ai he ngā ngāo COVID hongfuluma hiva he mga aho nei. Manako ai e tau ofisa e whahi malolo sino ki e whakamawhana atu ke tau tangata he motu, nā kai maua e tau tangata hongofulu ngā hua tonga nei ke he wakatonga Island Chief, nā kai maua alau tūlu he ngā ngāo COVID hongfuluma hiva. Pe he whakailoanga kua whakangahua mo e whakamoli ke kisia kua sivi osi alau tūlu toko hongofulu nei, mo e whakamau kua nā kai whai alau tūlu kua lauia po ke tuaha ke maua e ngā ngāo COVID hongfuluma hiva. Tōtu mau e whahi malolo sino ke kisia kua tuku ki lunga e tau momoui he tau tangata ngahua wakatonga he motu. Kua talahau mai e ulu whakatonu lahi he pataanga he tau ngahua la lahi he whakatuwhono ko Andre Sioahane, ko e ono he tau mga nei ke he tau matangi mo e tahi ka melino to mai ki ngahua ke he wakatonga. Kai mua atu e mahuinga ke pui e tau momoi he tau tangata ngahua tonga. Ke aua whai pākia aha ko e tau ngahua tō taha e hanga ke lea mua atu ka luke e tahi. Koe tau wala tala liliu ono atu ke he mataulu he mahina ha me he tau nei. Whakamahino ai ke aho hongfuluma hiva he mahina me he aho ia ne vela ai e tau poko ki loto he whali whakapuloa BCN ha nei e tau wala tala ia. Nā kai ki sia maali e tau vela nei ha koe mena tupu ki loto he tau poko studios ke lata mo i TV Niue, koe poko ke tapaki e tau wala tala, poko he tau tangata ngahua mo e poko le tio. Vela ke lea lahi e poko he TV Niue, kai au fia mo e malona e tau koloa ki loto he tau poko ne toi, ha koe tau mau vela mo e tau ahua kua malona e tau koloa ki loto. Ko watu ai e tau tangata whakapuloa ki ngahua ki ofisa he tau le kua tupu whakaofo. Ko mena mahuinga ke lali ke liu e leo taongo Niue ki ngahua mo e TV ke maekea i ke whakatoka i tau walatala, ke he wilianga lahi e motu kua whakatoka ke aho tōlungu fulu he mahina ha me. Ma whisi e tau ngahua ke tālanga ai e taha poko le tio mo e taha poko TV, mo e maekea i ke whakapuloa e tau walatala ke he wilianga lahi he motu. Ke hako mai ke he aho nei, whitu e mahina he tali mai he aho ia mahina me, ilo ai koe whakatai ke taha miliona e tau tupe Nisilani, kua moli ai ke tau koloa ia kua vela mo i malona ai. Hanei e whalua tau ata ne kua pōki ai, ke tau poko ia ne vela, kua whakamea ai he tau tangata he ngahua he whahi ngahua whakapuloa he mga aho nei. Nā kai la whai tupe ia ko whaki e whakatuwhono, ke lango matai ke he tau ngahua nei, ke liu whakafou e tau ofisa nei. Hanei e taha whakatūtalanga mo e lilifu palimia ko i ki pule whokia ia ke he whahe whakapuloa. Pehea ia ko e whakatari atu ke he tau hokotaki mai ia he whakawhilianga lahi haniwe. Ko e ke iloa e tau kakano a si vela e whale mo e ke iloa mōli ko e hengoa e mena ni tupu. Mamafa e tau manatu he palimia ke lata ia mai tau tangata ngahua whakatuwhono. Hanga ia ke tau lewekianga he tau koloa he kautu. E mtaki fōki ke prakesi atu he. Ko no noanga he whakatuwhono fōu, whakatuwhono he mutu ke tu whangamena behe nei. O koe tāta ni nga hua whakatuwhono ne lango ki ai lewekianga he masini po ke hakoroa, po ke whale. Ka whakanoa koe si roa ko malona po
vela po ke ngā hako koe. Ko koe ko alata tu ni ki tu tō. Po ko koe ko alata ke whakausi mai me o tu whanga minu pi hako leo lai hoki. E whakanoa me ele we ke no koroa. He whatu whonu. Koe whatu whonu, e whatu whonu e tau tangata ni we. So ko tu koroa usia, ko tu koroa he tau tangata usia ni we. So ko ngā kua e whatu whonu e ke ramatai mo e mui toa ke ua whakanoa mautou, hoko mai kia mautou. Moe tu lango tu whonu ke to korone, hako tu koroa he tau tangata usi. Kai mi taki ke moua e hoko taki, a whalaulahi, si matu taki. Kai tau whiwha tu whonu maho nei, koe ngoa nei tau mana, ne manako ma whisi e whae ngā hua kia. Ke whakahoroa ke tau ngā hua, tonga ne uta e tau whikau, pe whilai tu whonu ki tau si tum nei a, hako na uho e tum nei a. Kai hau whakahiko e wane nei tai. Ua ki ke mua hoko taki lahi a, ke whakapopo whamtaki e kai nei a mai whakafou whamtaki, ke tau se langa taha, Tali mai he whakatutalanga ia mo e Lilifu Palimia he mahina ka male nā kai la whai hikianga ia. Nā kai la whai tupe ia ko whaki mai whakatuwhano ke whakatau e tau koloa fōu, ke whakafōu e tau koloa ne malana he whahinga hua whakapuloa. Kai whai koloa fōu kua mana ki ai ke maua mai he tahamta kau mai he motukuni silani ko Pasifika TV. Ke lata ia mo e tau tālanganga he tau walatala tutupu. Ke lata ia me tau tōlo motu. Kai tumaonga ia ni e leo taongo niwe, mo TV niwe ke whakangahua he tau aho osi. A mana ki ke whai hikianga ke he tau koloa ka maua ai he whahe whakapuloa ke he tau fōu. Ke whakaosia ki hatau tōlu a tau walatala mai pōnai. Ni e whakahoko ai e taha whakaholoanga he matakau whuata he Kalesia niwe. Taki e lau tōlu e pō tungi kānela he motu ke he whamanatuanga he whanauanga he iki ko Keriso. Whinatu e tangata pokiata BCN News ke tapaki e whalo tau ata nei. Arigato. Changchangwa fai pakatala nei fai mori karata ko ala pia fai mori sei fatto tayo. Changchangwa. Tō tahai fulufuala mo e mahofi e tolo longo ni kua longona ki ai he whakaholoanga ia manatu ko e tau wala ata kukua nei kai mai ki am tōlu ke kisia e tau ata katoa ke he pō kirisimasi po ke awhiawhi whalaile e mua awhiawhi pale la he aho whalaile whahitapu nei ko e aho kirisimasi ia ke kisia am tōlu e tau ata hangawia ke he tau tungi kānela ne whakahoko e he pō i ni pō. Kai pihia hadau tōlu a tau walatala tutupu, ke lata ia moe awhiawhi nei, ki am nui ne pō, nono whaa.